lefel cyntaf? Yes, ti eisiau? Yn gallu gwneud lefel cyntaf, just mynd Yeah, nôl go on. mewn I fe, right, load out. Yep, got it. Oh yeah, dwi wedi customise o stuff ydw I, nice. Nice. Oh my god, he dice slots ar items now. Bandage, grenade, Talamine. The fall of the finals uninstall. Satchel charge. The man that's erased his name uninstall. Nice. Cool, ti'n barod? Yeah, fi'n barod. Yep. Boom. 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 The Atlantic Wall. Colin-sur-Mer. Ooh, hwnna'n eitha Frank. Frenig, yeah. Oh, yes. Mynd rhwng ladol. Just fel yn cyn deidiau. Na, ni ddim yn gwybod unrhyw un oedd wedi ymladd unrhyw rafel, mae'n swnio'n gwell pan nes ti fe, da. Dwi'n dod o ddau teulu ffarmio. Ie, a ni ffarmio. Ydy, cyd-deidiad fi'r unig rai sydd wedi mynd i... Probably. Go to the wall. Dyna pam ti'n mor dda ar FPS games. Mae mewn fy gwaed. Ie, hwnna, ac Mino, a hwnna pam rwy'n hoffi Minecraft. Hwnna pam rwy'n hoffi FPS games on Minecraft. Cyd-deidiad fi mewn y mines, a cyd-deidiad fi am love mewn y war. As quiet as Dyna bod dwi dda'n games rasio, cos mae'n hanes o speed yn teulu. Oh, o speed, lot o speed awareness courses yn y teulu. Da iawn, yep. Oh, love it. Nice. better. Wyt ti wedi gwrando i hwnna, rwy heb. Yeah. Yeah. Ti'n gwybod? Sa'ch chi gael cynnig, sa'ch chi'n mynd o'n submarine? Be? Yeah, probably. Fysa? Yeah. Ie, be fi'n mynd mewn Fi ddim yn meindio fe. All right, Yeah, that's our yeah. cue. Dwi'n hwyl. Okay, Fairburn. Bydden ni ddim methu ni'r fel job, ond bydden ni'n Yeah. hapus i gael profiad. Ie. A ni ddim yn sôn am fel submarine rides mewn fel Na, proper theme park. military. Yeah. Sa'ch ddim yn claustrophobic, na byd? Fi ddim. Oh, sugar, good shot. Dechrau ni off. Oh, Lovely. Nice. Oh. damn. Rhwng Fi heb hyd yn oed cael binoculars to fi allan a ti di wneud shot fel na. Chwaith i. dyle... Oh, there you go. Oh my god. Dyle rhwng y stream a bydd dwi'n cael gyn Morgan, yn impressive iawn. Be? Mae'n... Y lag. Yr Twitch delay yn really isol, yndi? Yeah, achos ni gyd gyda decent way, efe. Ie, ti'n gallu option i chdi gallu... Oh yeah, wrth gwrs, yeah. Okay. Ie, ti'n gallu gwneud e llai neu fel i ti. Yeah, os chi eisiau ffocysu ar fel y quality neu'r latency, efe. Wel, mae rai pobl yn rhoi lan hefyd oherwydd nhw'n cael, stream snipers os nhw'n chwarae, like, Oh, yeah. chwarae COD neu Fortnite neu rhywbeth. Shroud. Di shroud yn y... Oh my Shroud god. yn un da, ie? Mae'r sensitivity Ie, mae'n eitha... ar hwn. It's ridiculous for a sec. Fi rhaid fi newid hwn. No, mae'n like... Skills. Mae'n like 8 different sensitivities. Ugh. Game options. Sensitivity... 30. Show cameras. Controls. Sensitivity. O, mae rai fi ar 50 popeth. Newid i 35. Ah, hwnna'n nice. Cos fi ddim yn gallu delio gyda fe mor sensitif o hwnna. Yeah. Okay, That's what she said. Eeeeh! Hey. Oi oi, safon oi! Right, sut fi'n newid fy gwn? Sniper, ti'n Oh, yeah, there we go. Be fi'n edrych ar fan hyn? Remember ni jyst yn mynd lan fyna. Whee!
Dwi'n mynd i agor box fi sy'n cynnwys Master System. Ww, cyffroes. Rhaid tynnu lluniau a roi ar y Discord. Go on. Fi'n genuinely cyffroes am Master System un. Oedd e'n edrych yn nice yn y llun. Ond that's a generic llun yn fe. Ti ddim yn mynd i gwybod be mae'n mynd i edrych fel nes bod ti'n agor y box. Good. Wedi dod o charity dda. Dwi'n no. Ond ac i o Kex? Yeah, Kex oedd e. Yeah. Os fi'n cofio nes i wneud trade mewn ar gyfer thing ti fe. CPU. CPU, that's it. Trade the GPU, yeah. GPU. Nice. Oes na unrhyw un drof yn hyn? Na. Whee! Oh! Fi'n gormod nawr. Sorry. Fi'n newid hwn. Yn infantry fan hyn. 40. Here we go. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Mal sehen, wie lange. Yeah! Nice. Cael hwnna! Mae'n just siarad i hun. Fucking German. Oh god. Here we go. Oh. Oh na, fi eisiau sniper though. Fi ddim... Yeah. Just ddim yn teimlo'n right i newid gun ti a ddim cael sniper. Oh! Oh, this bad boy. Hell yeah. Dwi'n faded, so just fi sy'n gwybod sy'n mynd edrych fel. Faded? Yeah, dwi'n edrych go on. Yeah, stream? Na. Mae fe wedi prynu Master System Oh, 1, sorry. Mark 1. Mark 1 Sorry. button. Ddim... Mae dy fi 2 o'r Mark 2. A mae un o'n nhw modded gyda AV thing, but... yeah, Mark 1. Hwna'n really cool looking. Mark 2 looking. efo built-in... Sonic the Kid as Alex Kid in Miracle World. Sonic the Kid. Sonic a Alex Kid. Oedd y 2 opsiwn gwahanol. There. Nice. Unlock door. Find boathouse key. Oh. Fanna. Search. Surely. Ti'n on fe? No. Missing boathouse key. No. Ydw fi'n cael e? O, dwi'n cael e. Sorry. Owain, man. Dwi'n cael o allwedd, sorry. God. Oh, 15. Yeah, so ges i bach o newyddion gwael. Ti'n cofio, o'n i wedi cwrdd â rhywun that naeth mab fi labelu fel cartoony geek. Cartoony geek? Yeah, cartoony geek. Oedd e'n mwy o geek na ni lot. So all stuck together. Oedd e'n cartoony geek. Dwi'n stori am cartoony geek wedyn, ond ie, Alright. Oh. Oh, nice. So, oedd e'n gwybod sut i wneud actual proper, what do you call it? Proper soldering a electronics, and mae wedi wneud cwrsiau, and that's his background, right? So, oedd wedi cael look ar y Sega Mega CD fi, a literally mae yna problem lle mae fe'n lago a mae fe'n stuttero. So, mae fe'n dangos yr image, ond dwi ddim really mynd i bod yn playable ac yn dda. Oedd dwi fel, right, dwi ddim yn gyda'r skills i trwsio fe. Ond, bach... So, fi mewn predicament, achos pan nes i brynu fe, oedd e'n gweithio, oedd ni'n gallu cael y analog Mega SG gweithio gyda fe nice. It was all good, right? Yeah. But nawr fi ddim yn gwybod, because essentially, mae'n mynd i just eistedd ar y shelf tu ôl i fi. Mae'n edrych yn cool yn y box and stuff, but I don't know, yn fy nghalon, fi'n gwybod, dwi ddim yn gweithio fel dyle fe.
Wyt I ti'n don't know gwybod os fi'n beth gallu sy'n bod gadael... yna? Na, fi ddim. A oedd person sy'n gwybod lot fwy na fi that was a, unquote, quote, unquote, mega geek methu wneud e, then fi ddim yn gwybod os fi'n mynd i ffeindio rhywun sy'n gallu wneud y job yna, you know? Dwi'n mynd planio cysylltu mynd ar consoles mas gyda fi. Na. O'r Cos ma' dau gynna yn y fi Kevin, ti eisiau cymryd un ar chwyth ar yn cymryd un Mae ar y Mister fi? yn neud y job i gyd. Oh my god. Dwi'n gallu plugio controllers original i'r Mister. Dwi'n literally pwyd hwnna aesthetically. Yeah. Dwi'n neud o lle mae gynna fi Master System, Sega Yeah. Genesis, Saturn, Dreamcast. Mae'r Mark 1 mor unique a lovely a just really, really Mae gynna fi Mark 1, hyfryd. Sega Mega Drive hefyd. Yeah. So dwi'n siarad fatha, so dwi'n neud fatha display case Yeah. efo Master System, Sega Mega Drive, Saturn, Dreamcast. Oh, A love wedyn it. Famicom, Super Nintendo, Yeah. Charlie? N64, GameCube. Yeah. Thanks. Yeah. I just Display. needed a distraction. Oh, lovely. The We'll send weather it in down. Ostend is better this time of year. But France has better food. Food. You're my contact. Better food. You're the desert ghost. Jamie. So that's his I thing should there. have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. Oh, bloody be o Bloody Leo. found us Eto. anyway, in spite Shut of up, all man. the codes. Betrayed? Rhaid dewis enw hwnna, dim fi. Maybe. Mae'n stori o I think BBC so. Cymru Fyw. Oh, But here are we you go. sure? Here we go. Rhywun They yn tried to make us pentra Cymru talk Gaernarfon when we wedi wouldn't. ymosod My ar groton God. Nadolig, They plant. killed the whole Pobl Oh, ifanc no. wedi ymosod ar Everyone. groton All Nadolig. thanks to Oh a my bastard God. named Ble? Moore. Yn Llanrug, rhyw pentra jyst allan Gaernarfon. They split us up. Yeah. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to. I'll find him. Be sy'n digwydd You're i'r in no byd shape ma to bod fight. Llanrug yn cael ei cymryd you. drosodd gyda hooligans? The safe house is Be blown. sy'n digwydd, Emrys? There's a farmhouse. A'r patch just ti north hefyd, of you the know? town. Be sy'n digwydd? I'll find it. No. Cloi Yn drws. bai ti, we. Cloi Dim byd. drws. Cloi One drws, of cloi our men, drws. Marcel. He hid information. Oh, God. Oh. Rhaid meddwl bod yn nasty gwylio fe. Na, oedd hi'n really... Ni di Oedd hi'n gwylio milco fe. fe, oedd e, ie. Ni 'di gwylio fe o blaen. Ie, na. Na, a'r tegwch. Ni wedi gadael yn rhy hwyri cael cwrstraffu amser. Oh, sugar, fi cael y binoculars mas ar ddamwain gormod fan hyn. Right, here we go. Ie. Mae'r German just mewn fan hyn. Mae wedi cloi mewn. Nice. Oh, that's about right. Mae wedi cael e? Oh, shit. Yeah. Good job. Oh, workbench. Oh. Can retool my gear at any other workbenches I find. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the... Ydyn ni gallu gwneud unrhyw beth i'r SMG hyn? Na? Methu roi sight arno fe? Magazine pouch. Oh, gyd di locked. For thin grip tape. Faster rate to improve spread accuracy. Stock removal. Faster rate of fire. Radio. Eh. Ie, ar y pwynt... Ie, ni heb chwarae hwn am ages. Be game hyn? Na. Ie. Yw Ie. chwarae fe am spell. Oh, remove baffles. Ie. Gilly wrap. Yeah! Ah, mae gen i pistol. Nice. Pistol only run.
Ah, no. I Ni'n gael swnio- ar sight to gath i roi ar a pistol. What a class. Increases bullet drop. Nah. Oh my god, ti'n gallu rhoi, like... ti'n gallu rhoi shoulder stock. Ar a pistol, a grip. Pam. Oh! Beth sy'n digwydd? Sorry, bad. Rwy'n O'n i ddim mynd eisiau aros. O'n i wedi mynd i bit nes a mae'n transport o ti, sorry. Sorry. Bloody hell, nor angen ffeindio bench arall. Sorry, bad. Ti'n cymryd rhy hir. No offence, but... Oh look, mae'n Germans. Yeah. Dyna ni a ma am y Germans, yni. Trigger. Oh my god, newid i'r rifle, please. Oh, come on. Oh! Hwyl fawr. Oops, beth yw... O, dyna fe. Soon as ti'n gwybod beth yw crouch, mae siawns. Ti ddim yn gwybod beth yw crouch. Ah, tricky. Oh, rwy'n just redeg mewn. Nice. No scope. 360 no scope. Oops. Right. Ble ni'n mynd? Mae'n a patrol run fan hyn rhywle area. Right, yeah. That's rwy'n cofio'n gywir. Ja. Helo! Ble Hello, mae'r... Moto. Ble mae'r Nazis? Ble mae nhw? Rwy'n gyfa ti run fan hyn rhywle. Hello, Natsi. Oh, what? Mae hwnna ddim yn... Oh! Oh. Oh my god. Ugh! Oof. Job. Right, mae'r magazine ddim hwnna... Ddim hwnna fawr ar y gun hyn. Mae'n rhywun yn dod tu ôl hefyd, rhywle. Is that? Yeah. Really clywed ni. Yeah. Oh, dyna fe. Nice. Ooh. Dwi angen bandage. Okay. Sut dwi'n... Rwy'n methu cofio sut i cael, like, items. Ah, dyma ni. So sut dwi'n... Dyna fi fe. Middle click. No? Sut dwi'n dynofio fe? I'm sure. Oh, mae dy fi perfect shot. Oh, shit. G? Na, dim G. Ooh! Sorry, rhaid I fi neud e. Oh yeah, sydd trwy'r calon. Mae'n liver. Oh yeah. Oh yeah. Uh-oh. Gunshot here though. Rwy'n mynd trwy Only liver i bugger fi. Oh, liver, was it? Oh, sorry. Sut dwi'n... Anatomy, not the strongest. F! Hwna beth ti'n gwasgu. F yw bandage. Os ti'n cael medkit. Nice. Neis iawn. Mae ddim poeni am yna mi, as long as nhw di marw.
Double blade fi. Sorry. Angen bach o hwyl though. Rwy'n gweld un. Dyna fe. Oh, ti o pren. Hwyl fawr. O, neis. Double chwami fanna. Love it. Double chwami. Chwami. Chwami! O, rwy'n cofio'r mission hyn. Yeah. Ti'n mynd lan ysgol Ie. yna i ti. Yeah. Neu'n chwaffi fe fyny yn ni. Yeah. Oh, satchels of it. Job satchel. Yeah. Yeah. O, mae'n a cwpl o Natsis dal fan hyn. Right, you go be need. You don't frighten me, you coward. Oh, nice. Close range sniper. Get sniped. Oh, bloody hell. Uh-oh. Bagger. You should try an off, wouldn't you? Yeah. Ideally. Oh, sugar! Lovely. Oh, fi eisiau cario fe, o'n i eisiau search fe. Ti'n dod efo fi. A fi yn hoffi... Oh, na! Aw, mae'n dweud. Great. Ow! Aw. Oh, mae yna reinforcements yn dod. Oh, sugar. Oh! What was that? Ah, dwi wedi taflu grenade ar I. Ah! Oh my god. So ti'n defnyddio'r bandages? Oh, sugar! F. Oh, for God. Bleeding out. Marie hwyr... Oh, na, medyn. Ti'n gallu... Oh, ni'n rhi. Yeah, rwy'n dod. Diolch. Mae'n angen redig I ffwrdd am ychydig yn credu. Ys mynd ffordd fi'n... Mae yna cwpl o Natsis drofyn yn, we're just angen... Oh, hello. Hello, hello. Ti'n iawn fyna? Yeah, fi'n fine. Mae dy fi gun fwy call ar gyfer close combat nawr. Just trio lladd popeth gyda sniper gun ddim yn syniad gorau. Get off! Oh, nice! Oh! Lovely, jubbly! Oh, carry on now. Good job. Is he draw fyna? Mae yna rhywun yn cerdded. Come on, dangos eich hun. Mae yna cwpl mwy yn dod. Oh, yeah, mae ffynnu... Oh, sugar. Bleeding out. Dwi'n gallu F eto. Na, mae'n iawn, mae'n iawn. Got him. Nice. Right. Search. Mae medkit fanna sy'n handi achos fi wedi defnyddio cwpl fanna. Nice. Bandage, band, medkit. Good.
Guess the minty van. Hello. Hello, Helo, unrhyw un Motto. ti fewn fan hyn? Reit ti. Wedi mynd mewn y bunker. Ah, okay. Okay. Aha. Oh, bwyd. Bandage, yeah. Oh, dwi'n llawn bandages. Decoy. Ble dwi'n rhoi satchel charge? Dyna fe. O, ma' na... Ydy hyn ble rwy'n rhoi satchel charge ar y... O, rwy'n allan o satchel charges. Missing crowbar. Diddorol. Ble dwi'n ffeindio crowbar? Mae'n rhywle yn y Jyst- bunker ydy e. Fi mewn hefyd nawr. Oh. Missing crowbar. Fi yn yr un lle a ti nawr fi'n credu. Ond ie. A bod yma rhywle. Ie. Os fi'n ffeindio fe, neu gael ti gwybod. Sut dwi'n chwaffu lan satchel charge? Ar controller mae fe'n Y. Ti'n mynd agos i fe, mae fe'n dangos i ti. Ooh, silence. Okay. Oh, need to jostle now. Oh, sugar! Nes i just swathu rhywbeth lan a ddamwain a brifo fe hun. Shit. Okay. O'n i'n trio wneud fel health revive thing. A nes i meso fel lan. So, med kit. Okay. Nawr, os fi'n neud... No. Med... Sut fi'n... do I have to press F? Yeah, Yeah, F. dal F. Dewis F. Hyd yn oed fi'n neud fel y doi peth. It's bach yn rubbish, I know, but... Os dyna ti'n gwybod beth i'n neud. Oh, ti'n dod keyboard ac controller. Yeah! Nice. Ac os ti'n gweud i F, i just fel, okay, mae dy fi keyboard right o flaen fi, fi just mynd neud hynna anyway. Yeah. Ddim siŵr Gyflymach beth mae'n na. ar y Na, controller, sorry. na, bai ffain. Just another satchel charge. Dal ddim di ffeindio'r crowbar ma, to. Yeah. Mae bod e'n ochr all y map. Bydd e ddim yn neud e mor hawdd a bod e'n yr un lle, fi ddim yn credu. So rwy'n ni'n like stumble o dros y fe tro diwethaf rwy'n ni'n chwarae rwy'n meddwl. Yeah. Yn gofio ble mae an. Lle mas yma. Mae'n mewn yr adeilad rhywle. Come on. Missing crowbar. Ble bydd y bloody crowbar? Ydy e mewn y storfa? Na, pam bydd e mewn y storfa? That's all. Intel updated. Oh. Crowbar! Safe code. Safe code acquired. Radar bunker. Yay. Safe code. Mae bound o fod yn y bunker yna then. Oh, wyt ti wedi cael safe code? Yeah, I do. Mae yna safe fan hyn. Ah, okay. Ble rwy'n? Neu dod nawr. German gold. Oh yeah. Neu bach o celf, mae hwnna'n bastard yn werth. Chydig. Pawb. Oedd o'n cuddiad fawr dim o'r British A, fan hyn. Art Gallery yn Blaenau Ffestiniog. Oh no. Dan ddiach. Open. So Gad i lawr. Tag. No, ddim y fuse. Thing achos mae'n eisiau trio edrych ar y ddoi peth. Oh. Ti'n sefyll right on the line. Okay, there we go. There we go. Mae'n safio ni rhag defnyddio'r satchel hefyd. Yeah. Right. Bandage. Beth i'r peth olaf? Pick up. Destroy the pillars.
pull circuit breaker. With my pillars are pillars like uwchben y top nawr. Yeah. Sabotage breaker. Hey, Oh. nice. Beth yw'r pwynt gwneud yna os ni'n mynd i chwaffi fe lan anyway? Gwir, yeah. Just i wneud cael extra achievements a pethau fe, siwr o fod. Oh! Heal, fi gallu heal o ti. Oh! Sniper Jaeger! Oh na. O, sniper go iawn, dwi'n Yeah. Chwarae'r ar. Sai nhw. Pam ni'n trio wneud y gym. Right, rwy'n mynd lan y tŵr. Rwy'n mynd i eitha blow fe lan neu tynnu switch yna. Hwnnw. Drist. Oh my god, sut ti'n mynd lan fyna? Just bod yn awesome. Right, lan. Yeah. If you're trying to find your sniper Jaeger. Sniper fe cyn fe'n sniper ni! Yeah. Yn hyn am o'r uchel ni gallu mynd. Oh. Oh yeah, mae'n like... Mae'n telephones ti'n gallu galw wedi, cael like a position. Yeah. Mae hwnna'n right lawr yn y bunker. Go for fe. Shit, oedd hwnna'n seithio ni? Nawdd hwnna fi yn cymryd Alright. mas y thing soon, y seinydd. Right. Yw'ch seinydd. Cos, Oh! yeah. Oh, hwnna ti. Ond i'n mynd lawr y zipline. Nice. Yeah, ond sy'n angen i wneud hwnna, actually. Right ar pwynt yma. Yeah. Gwylio mas yma. Wyt ti eisiau mynd lawr i'r bunker? A galw'r ffôn? Yeah, alright. Fi fi'n just aros lan fan hyn, you know, neis o saff a Chill. rwy ti yr, Gwrs. you know, Fi yw'r cover. bait y fe. Yeah. Diolch. Na. Na, mae'n Ddim iawn. o gwbl. Na, ti'n mynd y ffordd anghywir. Oh, flippin' heck. Y bunker like, o Mae dan ni. bunkers lafo yna? Yeah, like, Oh, mae'n right. telephone, mae'n bunker o dan ni. Right, okay. Mae'n like ar wael. Os ti'n gweld ar y Yeah. mini-map, ti'n gallu... Mae'n... Alright. Yeah. Patience, Tiago, patience. Yeah. Damn it. Get sniper location. Oh, mae'n meddwl y canol o'r map. Oh. Okay, ni'n okay ta, ni'n gallu symud. Yeah. Be ni'n chwilio am nawr? I'm sure. Young man's Nazis. Nazis! Let's mynd lawr fan hyn. Yeah. Oh my god. Diolch yn fawr. Wedi mynd i marw nhw. Yeah. Yeah. Oops. So falle bydd y sniper Jaeger yn dod ffordd hyn bod yn... Be ready! Oh. Hey! My
Ion 1, X yn dilyn. Diolch am Hey. ddilyn, Ion. Ionix. Ionix. Croeso i'r crew! Oi, oi. Right. Right, so rwyf Intense moment. rwyf i'r chwyth, like, Eh? munud yn ôl. A Ionix di inveidio chi? Bydd hwnna- Oh, bydd bydd hwnna'n yna'n hilarious doniol. os ma nhw. Yn chwarae di... Beth yw'r chances, like, wow. Na, mae'r gemau fideo yw'r Yeah. username. Right, rwy'n mynd mewn y tŷ hyn. Ond mae rhywun yn y tŷ, though. Yeah, probably. Oes na ffôn rhywle? Sorry. Dal yn dysgu. Dim mewn fan hyn. Dim yn credu, anyway. Oh, ma' na attic, though. Mynd lan ni. Ah. Intel? Wel, ni angen chwaffi lan y thing anyway. Yeah. Eithio bydd y sniper ddim mewn fan hyn. Pick o'r lock fan hyn i weld beth sy'n tu ôl y drws yma. Run! Tŷ bach. Oh, ma' na... Actually, ma' na... Oh, good job. Right, mi... Gobeithio mae 'da fi satchel, yeah. Light fuse, Nice. redig I ffwrdd. Oh, sugar. Right, intel. America. Yeah. Yeah, ni angen ffeindio bloody telephone arall. Yep. Right, ble ni ar y map? Okay, let's mynd ar draws What's I mean? i'r... Yeah, yr un glas sydd Alright, syth ar draws hwnni. okay. Heb gweld y sniper i gyda eto. No. Beithio bydd na telephone? Yeah. Dwi'n credu bydd un yn y cae. Oh! Mae person yna. Sorry. Mae'n rhedeg, oh gosh. Enemy vehicle. Don't let it see you. Y gun mwy can. Uh-oh. Shit. That's satchel charge. Awn ni trwy fan hyn? Yeah. Ymlaen. O na. Trwy fan hyn. Un arall, good. Oh, beth sydd fan hyn? Goodies. Satchel charge. Rhywbeth lan fan hyn? Na. Oh, mae rhywun gyda question mark.
Nice. Well. Oh, wel o'n i'n meddwl. Yeah, we're lladdin. Oh, da iawn. Oh, good job. Mae fwn yn rhywun lan fan hyn rhywle. Yeah. Oh, mae yna rhywun redig, mae yna 2 pobl redig ar draws y field. Okay. O'n i'n cuddio nhw, so it's okay. Okay, y 2 nhw'n lawr. Okay, methu saethu'r bloody streetlight hwnna, hwnna'n Sean. Street light. Yeah. Ble mae'r bloody sniper Jaeger? Testicle shot. Hell yeah. Rhywun yn whistlo? Pwy sy'n whistlo? Nid fi. Ydy hwnna'n sniper Jaeger yn like taunt ni? Yeah, hwnna'n... Na, ydy hwnna'n sniper Jaeger? Na. Dal yn stuck i chi. Yeah. Ddim clem ble mae yn nawr ddo. Ni heb ffeindio, heb ffeindio... Beth ti'n galw fe? Telephone. Oh na, rydw ddim cael satchel charge. Ti'n cael satchel charge, Morgan? Yeah, probably ble ti. Oh, dwi ffeindio un. Na mind, mae'n iawn. Ooh. Okay, light fuse, quick. Redig! Nice. Hell yeah. Good, good. Alright. Right, ni bach yn expose fan hyn. Yeah. Dim Mae'n mynd i mynd i mynd angen nôl, mynd i- mae'n y ffordd rownd. tu ôl Oh, yna. sugar! Yeah, ma' na cwpl o nhw rhwng fan'na. Gwylio. Mynd yn y bush fan'na, as ma' loads o nhw. Oh yeah, baby. Does dim gwell teimlad na. Headshot. Hell yeah. Headshot City. Oh, nice. O'n ni just yn line o hwnna lan hefyd. Nice. Hell yeah. Hell to the yeah! Please dweud bod na telephone mewn fan hyn. Telefon ni. Rwy'n lan fan hyn, na. Mae angen bod telephone mewn. Yes, mae'n y telephone mewn fan hyn. Rhywle. Okay, mae'n y bunker tu ôl, mae'n y telephone. Mae yna boi gyda mark question yn agos. Ie. O, ti'n lladd e. Ddim am hir. Dwi Right, wedi ni brifo cael- fe ar y heb. Oh, okay. Okay, nawr mae wedi marw. Nawr mae'n hwyl fawr. Good night. Mae'n bloody telephone. O, mae yna cwpl, mae 3 o nhw lawr fan'na. Yeah. Yn cwestiynu beth yw'r sŵn y redig o gwmpas yma. Shite.
Oh, mae rhywun yn mynd i... Oh, sugar. Oh, Jesus. Oh, mae'n dod. Roedd e'n ble rwyf ni yn just nawr. Roedd e mewn like a peth olaf rwyf ni'n chwythu lan. Mae'n dod tu ôl ni. Oh. Oh, shit. Shizer. Dyna beth bydd y mainwyr yn dweud o fe, Shizer. Oh, Shiger! Get out of here. Right, fi angen... Gallu mynd i'r telephone yn y bunker. Mae'n ar y lower levels. Please. Paid dod nôl fan hyn, mae'n sniper eagle run fan hyn, please, paid. Oh, okay. Oh, mynd nôl i'r bunker fawr. Alright. Ie, mae rwyf yn sniper eagle ble rydyn ni'n chwaffu lan. Oh! Damn, yn seithi fi. Classic. Oh, damn. Satchel. Oh shit! Yeah, bleeding out. A Jaeger. Yep. Covered sniper Jaeger. Ydy hwnna'n dau ni mas nawr then? Na, mae just wedi cael. Ah, it's fine. Okay, good. Damn! Ddim wedi good, but... Yeah, I know. O'n i'n re-foolhardy. Ie, rwyf i dweud paid mynd allan. Yeah, no. I know. Weithio fi ddim yn gwrando, Shit. sorry. Sut fi'n mynd lan? Ble mae'r ffordd? Bloody hell. Crafty Germans. Does dim ffordd bloody lan? Yn y lle hyn. Yep. Rhaid yn mynd allan. Un lle. Oh shit! Oh my god, cutscene. Try the gun battery, yeah. Ble mae e? Oh! Nutshot! Yeah! Nutshot! Oh, nice! Ydy nhw'n cael fi nôl yn y game na? Nice one, oh. Oedd o'n class. Nutshot ar y sniper Jaeger. Oh, nice. Mae'n amser mae wedi bod yn stoc eich edrych mawr yn stret o. Yeah. Good job, nice. Mae'n wych. Just redig round the corner, just nutshot. Ond oedd yn reactions really cyflym i wneud hwnna, chwarae teg. Oh. Mae'n hoffi like yr mechanic hwnna ar y game hyn. Oh, mae dy fi crowbar, by the way. Ni di gwneud e. Ah, okay, fine. Sut ni'n mynd prone? Ti'n gwybod sut ni'n mynd prone ar y game hyn? Beth yw... Oh, ar y llawr. Like, yeah. Completely, yeah. Na, probably just gwasgu fe eto. Just so... Oh, dal e. Yeah, so double. So ti'n neud e unwaith Yeah. a wedyn eto. Nice. Okay. Ti'n mynd prone o fi dan. gallu gweld na, prone. Barbed wire. Mynd i'r exit nawr There ydyn you ni. Woo!
O, ysgwrs fi. ZZZ. Ydy'r German hyn yn cysgu? Pam di'n dweud ZZZ? Coma. Mae fe'n Okay, mewn coma. Wel, mae wedi marw nawr. Yeah. Oh, mae gai fan'na. Mae gai fan'na. Ble? Second, let me scare him. Oh yeah. Go on, Kyle. For a sec. Fi'n mynd i cael e. Fi jyst angen perfect shot. Kyle mewn y pen. Neu nuts. Oh, mynd i symud. Oh, for God's sake! Bron. Grazed him. You know what? There Hey! we go. Dyna beth ni'n aros am. Bach yn sloppy i gychwyn, ond... Ddim ddianc. Oh, mae yna pobl draw fan hyn, apparently. Yeah. Let's glanhau nhw lan. Grenade! Grenade! Hwyl fawr. Oh, mae hwnna pawb fan hyn. Nice. Good job. Da iawn. Tire swing! Aw. Mae'n ti gallu, like, safety trwy'r raff. Ooh. Nice. Ti'n hapus nawr? Yeah, dwi'n hapus nawr, yeah. Good. Ti'n cael o'n mas o system ti? Yeah, rwy'n da. Yeah, nice. Good. Oh, mae'n Stefan Beckendorf ar y kill list ni lawr fan hyn rhywle. Oh. Look at that. Wel, gan chydig o flaen sgop chdi rhan. Love it. Yeah. Yeah, mae'n gwybod. Dim ond fi sy'n cael wneud hwnna. See, dyna'r kind of, yeah, partneriaeth o fe. Ni ddim yn mynd i seithi gilydd ydyn ni o. Na. Falle nawn ni taflu ambell i grenade a bydd hwnna'n cael effaith arno ni, ond ni byth yn seithi gilydd. Yeah. O, fi lli gweld e. Eisiau fi cymryd e mas? Yeah, Kyle. Alright, wait, mae'r coed yn y ffordd. Okay, trwy'r coed. Oh, wait a sec. So, One sec. What the hell? Sut wnaeth hwnna ddim seithi fe? Stomach shot yn y diwedd. Boenus. Oh, lovely. Da iawn. Syth trwy'r calon. Pwy sy'n chwabanu? Come on nawr. Oh. Not good. Oh shit. God. Oh! Yes. Oh, mae heb di marw ar, ie? Surely ma wedi. Oh, mae'n just cael, like, peth arno fe. Oh, mae'n llawer o Germans yn dod. Yep. Damn, son. Ti'n meddwl fel ni angen mynd mewn i'r Yeah. front door fan hyn, yeah. Alright, actually fi eisiau check o fe. Bydd e gyda pethau da. Yeah. Yeah, oh, dim lot actually. Dim byd super cyffroes. Hmm. Hotel safe code. Hotel California.
Oh my days. Such a long time. Hwyl fawr. Oh, rwy'n just... Sut ydw i'n miso hwnna? Whiffio y shot hwnna. Gyda fi stream chi ar un sgrin, ac ar y sgrin arall, dwi'n gwach... Gyda fi fatha thing newydd i'n hooked ar YouTube o pobl jyst yn ffilmio restaurants yn China a Japan. Yeah. Yeah. Sgwatsio'r pobl yn gweithio, dim siarad o gwbl. Dwi'n hooked yn nhw. Oh, yes. Yeah. Yeah, y fideos nhw'n oddly satisfying, ydyn nhw. So dwi'n sbio ar fatha... Dwi'n siarad efo chi a gwatcha chi'n lladd Germans ar un sgrin. A dwi'n gwatcha boi 75 ma yn neud egg fried rice yn restaurants ma. Oh, nice. This is life on a Monday night. Missing satchel charge. Missing hotel safe code. Ah, come on. Throw in your code, man. Less. No. Mouse 4. Welcome to the Hotel California. Dwi wedi ffeindio fe, Morgan. Oh, good. Dewch lan then. Oh, sorry. Oh, dyna oedd y guy, sorry. Yeah. Confused. I gallu llafe rhywsyd? Os dwi'n talu fel lawr o grisiau. Because, yeah. Did I safety fe yn y pen? Yeah. Unconscious. Oh, fi'n gweld. Target Right, neutralized. So Bydd yw'r long, peth thinking nes about yna. Oh my god. That's one Dwi wedi rhoi mistake. mine ar y llawr. Oh, sorry. Na, remember hwnna. O! Is he sefyll ar y main? Rwy'n fi'n seithi fe. Oh, good. Hwna wedi injure fi. Llaw. Oh, ti eisiau bach o... Right now mae gen i Oh, bandages okay, and good. stuff. Good. Oops, a daisy. Right, byddwn ni'n mynd. Mae'n nad... Oh, rwy'n di gweld fi. Oh, rwy'n fanna. Yn y tu ôl y tŷ, ydyn nhw. Na, yn y tŷ. Nhw'n ar y tŷ? Oh gosh. Yeah, oedd un gai, lawr o grisiau. Right. Mae pobl i'r chwyth o'r tŷ, so let's mynd cymryd nhw allan. Y bynnag nhw yn... Oh, dyna un. Mae'r un arall. Hello? Ydy e mewn y church? Oh, yeah, fi'n credu ma fe. Repent these sins. Ble'n y byd ydy e? Ydy e'n lan y top? Enemy hunting. Efo mae'n like lan y top. Yeah. Sut ti'n cyrraedd y top? Mae yna... grisiau ti fan, mae'n lan y top. Oh, ysgol yna. Hello. Fi gallu taflu grenade lan Mae dy fi fan'na. silencer. Da fi taflu grenade lan fan'na. Ah, dwi wedi cwmpo. Yei! Taflu grenade hefyd. Oh, o'n i'n neud hwnna! Oh, you clown. You oh, what you like? Gollwng! Oh, bad. One job. Gaf fi trio hwnna eto, Mae'n Na, rhaid fi lan eisiau fan'na. taflu fe tro ma. Na i Okay. taflu fe tro ma. Cos... Oh, dwi wedi taflu hwnna! I'm sorry! Oh, for God's sake! Oh, man.
God. Good at Fortnite. Sniper Elite. Nearly out of bullets. Right. Oh, Okay, Dwi'n Gafi tablu Dwi'n reit tro ma. yeah. Sut ti'n tablu fe? Dal F. F. Okay, fine. See if it says... Right. There we go. Oh shit! Sorry, mae ddim yn hawdd, mae ddim yn hawdd yn Tego, sorry. Okay, take it all back. Oh, mae fe'n anoddach. O'r ongl yna, mae e'n tricky. We're just bouncing all lawr, ydy? Yeah. Well, mae'n gwybod ni yma, I guess. Mae'n sus. Bydd e'n gwybod mewn Suspicious. eiliau pan fi'n taflu'r... Fi just yn... O, efe hwnna yw e. There you go. Oh! Dyna ni. Yes! Rwy'n ddim cael e. Dal e brwr fe? What the hell? Fi'n syni hwnna. Should cael attention efo boteli. Bottle of pop. Oh, mae gen I TNT. Yeah, okay. 30-second TNT timer. Okay, mynd lan yn, rhoi ar y llawr, redig nôl lawr. Defnyddio'r health pack. Ah! Okay. Never mind, rwy fi angen llafa. Okay. Oh. Unrhyw beth diddorol am fyna? Yeah, man. Neu just dod lawr? I'm sure. Whee! Okay. Beth sy'n lan fan hyn? Well, like, ystafelloedd. Medkit, nice, diolch yn fawr. Oh, mae'n mynd reit lan i'r top o'r bell tower. O, yn ni gallu cael nhw o lan fan hyn? Ond nhw wedi dod mewn i'r... nhw wedi dod mewn i'r eglwys, rwy'n meddwl. Pwy? Y Natsis. Natsis. Llawn triciau dyn nhw'r Natsis yma. Oh! Oh my days. Hwyl fawr. O, mae yna dau arall tu allan rhywle. O, mae'n jyst wedi gweld ar redeg mewn back alley. Oh, hyfryd. Allo, dong, 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 dong. O, nhw'n lawr fan hyn. Dwi'n gallu teimlo fe. Hehehehe. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Hwyl fawr. All clear. Mewn ni jyst gallu mynd i'r exit nawr. Good, good. Oh, sugar. Yn anffodus. Does dim mwy Natsis i lladd. O, neu ar i e. Rwy'n mae'n y cwbl mwy. Oh. Yeah, mae'n un o'i fan hyn. Right, Yeah! Cael hwnna! Have it! No.
Nath hwnna roi braw I fi. Gee whiz. Good job. Sorry, defense. Put the heads up when you put in knife. A joke. Right. O, mae'r Germans wedi dweud ddim siŵr pam nhw'n resisto ni. A wedyn rwy'n dweud lower Ti'n- intelligence. Ti'n irresistible. Hey. Dyna pam. Mynd i You're lladd unbelievable. Nazis. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. You're unbelievable. Iawn, dwi'n mynd i gysgu. Okay. Ie. Well, gorffen y mission Nos yma, da, byddwn ni'n... Emrys. Nos da. Stopio hefyd. Nos da fe. Wel, dwi'n sych i gy. Ti Dwi'n be? bod yn gwachio rhywun i Spice Bag. Oh. Spice bag? Ie, mae'n thing take away yn Iwerddon ar hyn y bryd. Ie. Ar i'r poblogaidd. Basically stuff, higher chips a Ie. fried chicken. Hmm. Fatha, pwy ti'n night out yn dybl rhan hwnna di... Gwachio, ti'n bod yn neud o. Iawn ta. Nice. Pleasure as always, lads. Hell yeah. Gwch yn Ta-ra, dda. bai. Aidial. Ta-ra. Ta. Nos da. ta. Right. Beth sy'n mewn adeilad hyn? Find Marcel. Marcel. Marcel? Marcel. Marcel? Hello. Marcel? Oh, updated. Trail of Blood leads Trail to the of attic. Blood leads to the attic. Okay, so mae'n rhywle i cael... O, na! O'n i just yn y stafell yma, ni? Sut ni'n mynd mewn i'r attic? O, na, na. A na, nid yr un yma, fe. Right. Un o'r marciau cwestiwn yw e, then. Surely. O, ie, mynd i'r un glas. Okay. Mae'n defense ni gallu dinistrio fyna. Apparently. Right. Mae'n dweud un allan o tri. Dinistrio defense yna. Okay. Oh, shit. Os na Nazis draw fyna? Oes. Oh. Dim am here, though. Oh, sugar! Yn beth mae'n hoffi glywed? Bob. Lladd y Nazis. O, ai, so ni'n chwarae o gwmpas fan hyn. Oh, no. Oh, no, no, no. Na. Dwi'n quite yn siŵr ble mae'r... Oof. Oh, shit. Oh. Be hwnna? Ah, sugar. Mae'n lan yr, lan y top. Ah, right, okay. Dwi'n dod lan nawr. Ah. Rwy'n lan fan hyn, rwy'n. Okay. O, dyna'r bancau. Ie, yeah, fi'n gallu gweld e. Plant satchel. Merde, need mon bullet. Missing satchel. Ti gyda satchel? Rwy'n siwr, falle. Sy'n ffeindio un. You're right, bod yna un... Oh yeah, there we go. Fi di ffeindio fe. Nice. Fi mewn. Chwaffi fel lan i'r awyr. Woo!
Nice, Nice. nice. Hapus iawn, dwi'n nhw. Apparently mae yna 2 mwy rownd fan hyn. Okay. A felly gweld yr un glas hwnna. Ie, mae nhw mewn... Os ti'n edrych ar y map, mae yna like cylch. Ie. Mae nhw'n rhywle yn y cylch glas. Ie. Okay, dwi ffeindio un arall. Mae nhw'n literally just edrych fel bunkers. Ie. Oh. Oh my days. All clear. Ooh, satchel charge. Lwto'r lle cyn rwy'n chwathi fe fyny. Ba 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 ba. Lovely. Oh yeah. So mae yna un mwy. Mae yna un mwy Okay. defense rhywle. Oh, na mae'n ni wedi cael y tri yna. Oh. Nice. Rwy'n meddwl bod ni ddim yn cael 2. Destroy defense. Oh, perhaps ni wedi cael un arall rhywle arall. Lush. Oh, hwnna'n gyd o'r objectives rwy'n meddwl. Yeah. Just yr un olaf nawr. Mynd i'r ffeindio Marcel. Ah. O, beth Fi'n di hwnna? trio... Ble ni gorfod mynd? O, i'r bit question mark Ie. yna. Mark question. Yeah. Hwnna'n eitha galed, ydy? Trio seithi hwnna. Ie, o'n i'n trio majors ond dim look. A gobeithio cael yr gas tank things na. Ond Ie. na, na'n ffodus. Heb llwyddo. Yn i'n just mynd mewn cylch neu di yn? O, Marcel's key. Fi di ffeindio hwnna. O, na, actually, na. Fi di ffeindio'r lle i roi allwedd Marcel, ond fi heb ffeindio Marcel. Okay. Marcel. Na fod i di ffeindio Marcel. Yeah? Yna cyrff lan fan hyn. Ah, good. So, wyt ti... Achos ti di ffeindio'r allwedd, ydy hwnna'n meddwl bod fi'n gallu agor e? Neu os rhaid i ti? So mae rai gemau, mae fe kind of yn just gadael ti. Ie. Even though dwi ddim yn Beth ti logical. gallu agor efo'r allwedd fyna? Mewn fan hyn, ble fi yn. Oh, right. Mae fel secret thing. Ydw fi'n cael y allwedd? O ti di ffeindio'r allwedd ar y corff y person Marcel? Dunno. Ble ti? Lawr y grisiau? Search. No, okay. Neu dangos ti ble mae e. Mae fe lan Hello? fan hyn yn y stafell yma. Okay, so dyma lle... A safe, just like Charlie said.
Let's see if the key opens it. Oh yeah, YnChwarae. Nice. Yeah. Hwna like pren, ti'n gallu just smasho hwnna. Yeah. Funny. You know, ble ni'n mynd. Oh, right lan fyna. I'll just gadael. Exfiltrate. Wel, Yeah, ni di ma' wipe ma' allan. Go on. Ni di wipe allan holl Nazis o'r island. Yeah. Yeah, ni good job eitha da fan hyn, o'r Hell lle yeah. yma. Ni di glanhau y Mae'n lan. ffynnu fe, mae pawb di arfer gyda infiltrate, ond fi bron byth yn clywed exfiltrate. Yeah, exfiltrate, yeah. Bron yn swnio'n weird yn dweud e. Come on guys, it's exfiltrate, achos... Oh, beth oedd hwnna? Oh, I mean, with the barrel lan. Ah, okay. Or event coch. You know, we just angen. Yeah. Angen my. syth, yeah. Mission boundary, ddim a ffordd yna then. Yeah, fel ni'n mynd nôl lan fan hyn, ble ni'n lladd y Nazis arall. Yeah. Allan o gwynt na, radical un. Farmhouse, Charlie. Yeah. Hope she got here okay. Lâche ton arme! Drap it! A dyma hi. Carl! Cymeriad fi. You made it. A fi! Fi'n tu allan just Did you see any survivors? We lost some good men. Hey, hiya, Snilba Did you Planetoid. get the intel? Hey, croeso'r stream! This is Sut wyt ti Marie. heno? She's Hola. part of a resistance network that operates Hola, further hola. up the coast. If it wasn't for her, I'd be dead already. Nice to meet you. Nice to meet Did you. you get the intel? Yes. Told Oui. you. He Oui, doesn't oui, do oui. things by Jus halves. d'orange. Oui, oui, Je oui. m'appelle Yeah, you're Owain. done. I'd say to Ah, take it oui, easy for a bit. Owain. But you've met Uh, me. Yeah. Tu habito. Tu habito. Sa'n cofio'r beth arall. Wow. Gwrs I i wondered Ffraneg. if I'd run into you. Commons. O Been in France Bedigal. long? Almost from the start. Uh, Served around commas. a lot, no. staying one step ahead of Jerry. Commons. More than once, I've thought it would have been good to have you in my network. Rwy'n siŵr dysgu Comment. Ffraneg. Native German speaker comment could have opened many T'appelles doors. tu. Beth yna'n golygu? Didn't I tell O neu you? comment tu t'appelles. This Comment one tu was t'appelles, born yeah. and raised in Yeah. Deutschland, Ydy hwnna'n pwy- at beth i enw least ti? for a Ie, few beth yw enw years. ti, ie. I chose my side. A tu habitu Which was yw where? ble wyt ti o. Ah. Like, ti j'habite o Bedigal. We need to go. They will be looking Dyna for gyd you. ni'n gallu neud am heno. This. Mae'r Tells us where to go gwersi y next. Ffraneg yn stopio That butcher, Mola, ar ôl y has a mission shop yma. not far from So here. sorry. Unrhyw cwestiynau, os ti'n gofyn nhw mewn o 10 eiliad nesa. Look after this one. She reminds me a little of you. She reminds me a little of you. You take care, Charlie. Like, go out there, kill those Nazis, yeah. Those wee Nazis. Those wee Oh, those Nazis. wee Nazis. Go kill those wee Nazis. Pick of blah blah. Nice. Oh, Confidential intel report. Mission fulfilled. Nice. Attack all targets neutralized. Primary exfil compromised. Multiple US Rangers, KIA. Good job, No. da iawn. Lieutenant Sullivan Ah, and best da, surviving no? Rangers Yeah. regrouped Job, with no? resistance contact No? to await extraction. Status of Lieutenant Fairburn and Blue Viper unknown. Bletchley Park have intercepted the following. Oh. Pam mae pob person sy'n neud hwn fan Q o Double 7? yeah. Ydy hwnna actually... Na, dwi ddim, fi ddim Ah, yn credu. mae'n swnio Ond yn fel amlwg, hi, mae'n actually ie, swnio fel hi. ni wedi rhoi y llais yna ymlaen. ond- Pwy ni ie. eisiau fel ni angen M. Oh, nice! Edrych Hell ar yeah. hwnna. 3 star. Wow. Dyma tro cyntaf i ni gael y 3 star. Yeah, rwy'n just cael gai. Yeah. Tro diwetha. Well, na, good. Nice. Worth aros am? Come on! Mae'n literally just dweud... Edrych ar y XV. Mae'n Oh, just... wow. Right lan y top, right man o dde, assault lethal, just... Yeah. Oh, edrych a previous fi yn stealth lethal. Ah. Yn y canol stealth lethal. Tro hyn rwy just mynd straight full frontal assault. Yeah.
10 Hwnna'n kills, cool fod yn 92. neud hynna. Yeah. Nice. So garef fan am heno. Ond, Yeah. nes i joio hwnna. Oedd hwnna just the right amount o Natsis I ladd, fi'n credu. Yeah. Am sesiwn. Rwy'n hwnna'n da. Sut ni'n extra allan o hyn nawr? Be a leave game. Dyma ni. Yeah. Mynd nôl. Oh. Nice. Yeah, rwy'n joio hwnna. Yeah. Mae'n hoffi'r game hyn. Mae'n anghofio ffaint mor da. Mae'n good, yeah. A mae'n lot well da fi chwarae'r game yma, mae'n co-op ar-lein. Achos mae'n okay, ond chi'n cael mwy o hwyl yn trafod tactegau a gweithio a wneud hwn yn co-op. Yeah. So yeah. Yep, good. Falle dylwn ni trio cael y 100%. Unrhyw rai ni heb cael 3 seren trio wneud e. Rhywboint, ond mae hwn yn un mas o'r blw. Ni heb chwarae game yma am blynyddoedd. Na. So. Yeah, fe'n lockdown game either. Yeah. Yeah. Da ddo. Oh, wel, diolch am pawb sydd wedi bod yn gwylio. Os ti wedi bod yn gwylio yn fyw ar Twitch neu ar YouTube, diolch am gwylio, ac gwrdd gyd yn y stream nesaf. Hwyl fawr. Ta-ra. Hwyl fawr.